Ni mururungano uria utafanitio ni aikari a Karati kuria aingi ni arimi makiuga matacukitie ikinya riri kumana na wenji wa mahiga ma kware haria barabara yao yari na ugatiga mukuru muriku uria uhotometie mihango ya ukui mwena ucio ohamwe na urimi wao na kuiga miturire yao hatikaini. Maikiritho haria ri he mugunda ni turimagira kuria kwa njoka niguo atumia tukarima itunguru tukarima mbembe na nduu no tutingiona hakuga ni barabara yo mwena. Uguo makiurio ri uria kwendia haha ri marigeraga ku nituthikite mundu ni undu wa marima mariku ni turenda uteithio na barabara ici cia guithio migunda igutigwo iguru migunda andu aria marima migunda eno matingiona kundu gwa kurutira irio ciao karagita ga guthie kurima gatingiona kuria mangethie kurimira migunda yao riu andu a itura riri mena ruo tondu barabara ni ciathirire gutire kundu mangihota kugerera. Aikari a maugite ni mageretie gukinyira honge cia waki wa barabara ta kura na kera no matigana kuona uteithio. Marekuira kwina abitha nene ya ruhonge rwa barabara kaunti-ini ya Nakuru aria makoretwo makinyitanira na mundu uria waheirwo kandarathi o niguo kumatunyukithia kihoto kiao. Ndaire ikinya kuma haha ngethi Nakuru ngethie kumenya barabara ici citu cirungu rwa ruhonge ruriku ngethie gwa kera na ngethie gwa kura nio manjirire thie kanjo tondu barabara ici ci under county government. Na riria ndokire ngethie gwa kanjo ni twokire na andu a kanjo guku no twoka na andu a kanjo maugire barabara irio maugire ati barabara ni kuguithia maraguithia. Riu marenda wenji wa mahiga maya urugamio niguo kumahe mweke wa gutwara magetha mao thoko makiuga kungiaga barabara magetha mao meguthukira migunda. Aikari ni merumite kini ati no mekururungana nginyagia thirikari igwe makaya mao. Boco ni gukura irakura murenda tuheaga irio riu ni twarega kana ni kutugutwarwo barabara ndikwe Ngiribotera Inooro TV njitagwo Biũ wa Wambui.